Da li vi započinjete svako jutro s ovakvim izrazom na licu? Da li vi razbijate glavu šta to da obučete danas za posao ili za bilo koju drugu priliku? Da li vi smatrate da je vaš garderober postao poprilično dosadan i da nemate šta da obučete? Da li vi imate problem da nemate dovoljno novca na svojim kreditnim karticama i da ste u dugovima? Da li vi imate problem da vam je novčanik potpuno prazan? Dobro, nađe se neka sića. I ako ne želite da imate ovaj izraz lica, niste pri budžetu, a nove kolekcije samo stižu u radnje, onda pogledajte neke od mojih preporuka kako možete svoj orman rekreirati i dati mu neku novu notu. Da li ste ikada probali da kombinujete majicu preko majice? Ako niste, pokušajte. Belu majicu pretpostavljam da svi imate u svom garderoberu, stoga sam i ja uzela za primer. I ono što sam našla kao najinteresantnije u svom ormanu jeste bila crna majica na bretela sa čipkom. Zašto crna? Pa mislim da kontrast vrlo lepo ide u ovom slučaju. Bretele su tu da bi se videla majica od ispod, a čipka je tu u službi kao nekog ukrasa, da kažem, što možete uvek da iskoristite neku ogrlicu kako biste još dodatno začinili luk. Kombinujem ih takođe sa high waist džinsom i sa ovim ankle boots. Mislim da ove dve stvari u kombinaciji daju celom luku vrlo jedan onako trendy efekat, ali me takođe u isto vreme podsjeća i malo na 90-te, odnosno na taj period 90-te kada su se nosile majice kratkih rukava ispod haljina. I dalje smo kod bele majice, ukoliko vam je dosadno da je nosite samo za sebe, uvijek možete da je vežete ko ja, što sam uradila u ovom slučaju, da dobijete crop top. Ja je kombinujem sa kožnom jaknom i sa ankle bootsom. Mislim da je ova kombinacija za sva vremena i da nikad ne možete da pogrešite s jednim ovakvim lukom, s tim što je to jaknu možete nositi kao deo outfita, a ne kao samo jaknu u smislu da je skinete, nego prosto da u njoj budete ceo dan i date luku taj neki urban i rock'n'roll fazon. A zatim prelazim na malu crnu haljinu, pretpostavljam da je svi imate u svom garderoberu, ali koliko vam je dosadna, znam šta možete uraditi da začinite ovaj luk. Možete je kombinovati sa belom majicom ili ne mora da bude bela. Mislim da je čak ova majica s printom malo efektnije i da deluje dosta zanimljivije kada je uparim. Ono što je super kod ove kombinacije, osim što liči na 90-te, jeste ta što je možete nositi na primjer i u školu, ukoliko vam je neprimereno da u školu idete na majici na bretele, prosto obučete majicu kratkih rukava ispod i imate još jednu kombinaciju za školu. A evo i neka zimska varijanta, odnosno kako možete od haljine napraviti suknju, pa na primjer obući ovaj oversized džemper preko. Sad, ja bih možda više volala da je ovaj džemper crop top i ukoliko recimo nemate crop top, možete ga vrlo lako napraviti. Ono što ja radim sa većinom svojih džempera jeste uzmem jedan kaiš. Ovaj kaiš konkretno ima lastiš, ali može da bude bilo koji kaiš koji ima dovoljno broj dugmića da može da ide oko vašeg struka. Nameštam ga tako da stavljam preko, ko što vidite, tkaninu i pravim od njega crop top. Ovo je poprilično stabilno, izlazila sam već ovako iz kuće, mogu vam reći da ne morate da razmišljate da li će nešto da vam se izvuče svaki sekund i da li morate non stop da nameštate kaiš, ne morate, napravi se i to bude to. Sada, bela majica u kombinaciji sa haljanom koja se vezuje oko vrata takođe može da izgleda interesantno, što sam ovde pokazala. Ono što hoću da kažem jeste da bela majica ispod bilo koje vrste haljine može zaista interesantno da izgleda i da prosto od svake vaše letnje haljine napravite kombinaciju koju možete nositi u školu ili možda na fakultet ili u grad ili bilo gde drugde. Prosto da koristite svoj garderober tokom cijele godine. A evo još jedne varijante, ovo je jedna krajnje damska haljina koju će svi upamtiti baš zbog ove efektne crvene boje. Oblačenje majice ispod takođe dajete neku novu verziju po mom mišljenju. Mislim da bi ova haljina odlično išla i sa nekom crnom čipkastom majicom, ali ja to za sad koristim belu imam i kažem poprilično mi je ovo interesantno i čak i ovaj akcenat sa nakitom. Sada evo varijante i sa crop topom. Videli ste onaj oversize džemper kako izgleda, ovo je nešto prosto usko i kratko. Uzimam ovaj Abercrombie džemper i pravim jednu poprilično damsku kombinaciju, ja bih rekla, i podsjećam sebe na neku teniserku, s tim što se iz ovih mojih pokreta jasno može vidjeti da nikad tenis nisam trenirala. Mislim da bi se s nekom punđom ovaj outfit još više uklopio, da je vrlo damski i vrlo elegantan i da je super za odlazak na gledanje konjskih trka, na primjer. Šalim se, naravno. Sve u svemu, još jedan predlog. Ovu haljinu sam već nosila, nisam u ovoj kombinaciji, ali imam ceo video posvećen kako možete ovu somarsku haljinu kombinovati uglavnom zimi, ali ovo je letnja varijanta, ovo je crop beli top, mislim da se bolje uklopio, a ono što radim, navlačim sad džemper na njega kako biste vidjeli tu neku varijantu koju možete nositi čak i zimi pod uslovom da imate debele čarape. Možda je ovo sve previše za nekog, pošto su sve ove nijanse roze i nisu baš iste, a sve je plišano i mekano i to ono što se meni sviđa kod ovog outfita, što se sve nekako
mekano na dodir. Nisu iste boje, ali meni se iskreno sviđa kako sve ovo štima zajedno. Kažem, razumem ako se nekom ne sviđa, ako mu je ono previše Pink Rosa Ranger. Ako posjedujete tesnu haljinu koja vam ocrtava kifle, nemojte je bacati, razmislite malo i probajte da od nje napravite majicu. Ja nisam htjela da je sečem, mogla sam i to da uradim jer ne znam šta ću još tačno da radim s ovom haljinom, ali sam je prosto uvukla u farmerke. Bolje je da je uvučete u high waist jeans jer će prosto više materijala da se sakrije unutra. Bitno je samo da vam farmerke budu malo krućeg materijala kako vam se haljina od ispod ne bi ocrtavala i eto, od haljine ste napravili sasvim simpatičnu majicu. Kao što vidite, on ima ove zanimljive bretrele s kojima sam se tu malo poigrala, da li sam sad htjela da ih dignem ili spustim, to sad sve zavisi od vas. Ako izlazite, spustite ih malo više, ako idete u grad i neka klasična varijanta, onda ih podignete i prosto imate jednu novu kombinaciju u svom garderoberu. Također možete da je kombinujete možda i na neke suknje, ne mora to samo da bude par farmerki ili čak na shorts, što ćete vidjeti u sljedećem predlogu. U ovoj haljini imam utisak da kada se sagnem da će mi cijela guzica ispasti, stoga se ne osjećam prijatno da je nosim, ali ukoliko kombinujem sa šorcem, onda je to sasvim druga priča, odnosno dobijam jednu zanimljivu majicu. Dobra stvar je što ja šorceve kad biram uvijek uzimam broj veći kako bih imala dosta tu, da kažem, komotnosti i vazduha da mi butine dišu, naročito tokom leta kada se svi znojimo. I navlačim dole ove babske sandale koje jako volim jer imaju tu neku anatomsku platformu i vrlo su udobne. I dobila sam jednu savršenu kombinaciju za leto. Kažem, također se može iseći ova haljina, što nisam uradila. Zatim imam ovu tunika haljinu. Ja ovo nosim kao haljinu, ali možete je nositi i na farmerke. Bilo bi idealno da su ove high waist farmerke, ali nisu. Uzela sam malo da promenim, da ne vrtim jedne te iste. Opet vezam ovaj kaiš i samim tim nivelišem dužinu koju želim da dam ovoj majici. Na primjer, pravim je da bude ovako malo kraća, spuštam ramene za neki malo zanimljiviji izgled. Također ima druga varijanta, to je da vežete gumicom i napravite tu kao taj neki čvorić, također da napravite neki kao crop topić, isto možete nivelisati dužinu koju želite. Također se možete igrati sa rukavima u ovom slučaju, jer imate žabice i tu mogućnost da li želite da izbacite ramena ili ne želite da izbacite ramena, a ukoliko ste malo konzervativni, onda jednostavno možete ovu haljinu da nosite na farmerke ovako bez ičeka i da imate jedan klasičan damski luk. Što se tiče košulja, generalno ja ne volim da ih nosim ovako raspuštene, poprilično su dosadne, kao što vidite skoro svim košuljama zavrnem uvijek rukave. I ono što također volim da radim jeste da razvežem zadnja dva dugmeta i da ih vežem u čvor i da napravim taj neki mini crop top, da kažem. To mi je skoro super, nekako mi košulje uvijek izgledaju simpatičnije kada su u toj formi kratke majice nego onako dosadne same za sebe, tako da ili ih nosim ovako ili volim da ih uvučem u farmerke. To su dve varijante kako ja nosim košulje, tako da ukoliko ih niste nosili, eto vam još jedan predlog. Možete ovako ići u grad, kao što vidite, na neke visoke platforme. Mislim da izgleda skroz korektno i simpatično. Zatim prelazimo na jednu lepršavu haljinu. Haljina preko suknje, ne znam da li ste o tome razmišljali, ali ako niste, da ih probajte, možda se iznenadite, kao ja što sam se iznenadila sa ovom kombinacijom koju jako volim da nosim, a to je da ovu lepršavu roze haljinicu nosim ispod ove mini suknje i dam ovaj klasičan letnji luk. Mislim da se ovaj svetli Texas divno uklapa s ovom rozom. Oklopila sam je također sa roze sandalama i roze torbicom i mislim da nema lepšeg i letnjeg i romantičnijeg i harizmatičnijeg luka od upravo ovog i od ovih prugica i tih izbačenih ramena. Kažem, zaista fantastično. Samo pazite, ovo je konkretno iscepana suknja, pa možda negdje izviri materijal, idealno bi bilo da nije. Zatim imam ovu običnu iz Zare haljinu koja je baš dosadna i ukrašavam je sa nakitom. Ova haljina se može na milion načina ukrasiti. Ja volim da je stavim taj kaiš kako bi dala malo akcenta u struku i oblačim žutu jaknu da malo to sve razbijem. Ove dve komplementarne boje odlično izgledaju zajedno. Parim je sa torbom i čizmicama i dobijam jedan onako gradski izgled. Kažem, ovu haljinu zaista možete nositi na milion načina, ovo je samo jedan od mojih predloga kako to možete da je kombinujete i super je kombinacija na primjer za neku jesen. Zatim prelazim na ovu haljinu, imate ceo video kako sam ovu haljinu nosila na 10-11 različitih načina. Ono što radim, kombinujem je sa belom majicom i pravim od nje na neki način suknju, klasična neka onako piknik, damska varijanta, kombinujem je sa ovim sandalicama i da kažem spremna sam za proslavu 1. maja na primjer.
Evo me ovde u jednoj brown kombinaciji, uzimam brown rolku i da vidite kako se tu rolka može kombinovati. Ja je oblačim preko nje džemper, kako bi taj akcenat rolke izvirio od ispod, kako bi akcenat rolke izvirio iz rukava, kako bih istakla i tu suknju. Mislim da bi još bolje išlo s nekom leprčavom brown suknicom, ali i da je ovaj outfit sam za sebe vrlo interesantan, da se ova rolka nekako povezala sa čizmama po mom mišljenju i onako 50 Shades of Brown, haha. I klasičan jedan jesenji look, ja mislim. Možda bude naravno i zimski ako se natrndate, uzmete neku Teddy coat, na primjer. Evo klasična 90. baš vrišti po mom mišljenju ova kombinacija. Ovo je crna rolka sa haljinom, da vidite kako i tako izgleda, s tim što ovaj rolka više džemper nego što je rolka, pa malo više mesta to ima u stomaku. Bilo bi idealnije da je uzana kao ona prethodna, ali zamislite da jeste uzana, još bi bolje izgledalo, ali otprilike možete vidjeti šta sam htela da kažem ovim lookom i kako sam zamislila da on izgleda. Mislim da je super, kažem, za neku zimu, da letnje haljine možete nositi i zimi, na primjer. Evo još jedne haljine koju sam ja nosila na svadbi, koja je jako elegantna, ima otvorena leđa i ne mogu da kažem da je nosiva svaki dan, ali ako je kombinujete, na primjer, sa ovom majicom, koja je kao neki prsluk majica i sa patikama, naravno, i rančićem, prosto ona postaje jedna tinejdžerska varijanta i ova haljenica mislim da onda može da se nosi apsolutno za svaki dan, da se pretvori iz jedne noćne varijante u jednu klasičnu dnevnu varijantu, kao što je ova, na primjer. I ostaje još poslednji predlog, to je ova haljina, koja je poprilično dosadna sama po sebi. Ono što radim, kažem, uvlačim je u farmerke i dajem joj kao neku, da kažem, varijantu košulje. Prosto je pretvaram u jednu košulju bez rukava i onako jedan mama look mi je ovo pravi, kao neke keve. Zamišljam da kad budem bila keva jednog dana da ću ovako neke košulje da nosim, na primjer, na mama's jeans, to jest na mom's jeans. I druga varijanta kako ovu haljinu možete nositi jeste sa roze džemperom. Uzimam ovaj roze džemperčić. Na vama je da li želite da od njega napravite onu crop varijantu, ko što kažem, možda ga možete i vezati onako gumicom ko ja. Nosim ga sa roze torbom i roze sandalicama i evo još jedna varijanta kako od haljine možete napraviti suknju. I vidjeli ste kako je sve ovo prošlo kod mene i kako je ispalo na kraju. Ja sam u principu vrlo zadovoljna. Mnoge od ovih kombinacija sam stvarno nosila napolje i prosto kad su kratke, recimo, haljine, stvarno nije problem da nosite preko šorci ili pantalone. Možete problem za neke slojevitije haljine. Tu možda nastaju problemi ukoliko idete na duži vremenski period pa znate da ćete možda ići do toaleta pa da se tu nešto treba da se nameštate. To možda ume da bude nezgodno, ali generalno većina ovih kombinacija stvarno može da se nosi, poprilično je sve stabilno. Nije ono samo za slikanje. A ide za slikanje, eto vam ideja za novu fotku na Instagramu da izgledate drugačije. Kažem, nadam se da vam je ovo bilo kreativno. Mislim da se kod svih nas u ormanu krije, da kažem, to neko blago, odnosno neki outfiti za koje nismo ni znali da odlično idu zajedno, prosto su tu. Moj vam je savjet da se ne bojite da eksperimentišete i da probate da nosite spojivost, nespojivom, dve majice na sebi, haljinu i suknju isto vrijeme. Prosto se igrajte, zanimljivo je, a i kažem, možda uštedite neki dinar, nije ni to na odmet, ili ukoliko niste pri budžetu, a to vam nekih prijedloga. Pišite mi šta vam se to najviše dopalo, pišite mi da li sam vam pomogla, nadam se da jesam, i šta biste možda volili da vam snimam, a mi se vidimo sledeće nedelje. Ćao!